Nabenta ka election arjar arpulai. Iwan lam sapi ya kasur nak keleng ke jela. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba. Na uken jat syai sapi lingba ki shalentam ke sensyar pai ba. Kublaya pi ki parlok i bapet ya ka channel jong kinjat chai bat ha ka jing ya lenti jong ni ha ki salentam ka sensyar pai ba. Mentah kasi ladon hakawai pat konstituensi kata ka de ha penusla konstituensi ka badai ka konstituensi jong sembut menteri rang ba ka jela. Bat ha kani ka konstituensi ngin ya le ban ya krani ki katu kat ningut ki pai ba kumju iki kertong. Bat tang yai ne bat yai sa ha kani ka jing ya lenti jong ni ka ba mentah kasngi. Sani kham song sit ba ka parti i. Ti dan senang jengi ke ban bawan ti dari tip sakit ai. Nan bawan ka sit. Bawan ai senang. La le ai sit senang pi ka roi ka par ka ai. Cara ya pa ta. Ndan. Pat ka surok senang i ai. At la beta ka da NCS. Mentah ka bahan nak sni to mat surok ka bahan. Seniyo. Sni. Surok NRCS. Pi da jet nang yalam pin pet hakano kanong rem. Yakino ki nang yalam ki bakumno ki jet. Wala don ba pansay senang te nang hiban ang mendapat bampat dan do sai. Pi sini ya le yu be man kasni. Ya rap mo. Ya rapi ya ma. Pi la yo jumen toy na madu perstul. Pakata. Ndan. Dan kor sini na hablik tang me na ko om. Habis potong na pos no. Nisni na pos no tu. Ani don ka kamrap ke Kau jensar sang sa tepat. Cukup no ke election sini mah pi. Oh, tip ini biasa kalau macam tip ini. Untuk tahu so. Kam klan ke Kalau MPP kan, orang bilang Pi kesan madu. tip so. Dan rasa kemensim bisa sana ada. Ka jinglong MLA i ba preston dai pi ka ilong kum no ka senang ka thaw. Long kum lah. Long kum joy. Bakil tang kêu tang yer. Tong om na sana. Tong om na sana. Sa atoy. Nawa na. Nawa. Duna om sana. Na Kak baru senang. Hadra ra om. Kya? Song sit ba ka parti hadu menta. Yang ba preston hima. Try nang jawab Pak Pastor. Sani senang la ai jingarap kan no. Kadon ke jingarap ke bala ai da yang mele. Bon ma. Ba ka senang hikin. Kumki. Haba la ai ka madan football jakam dun. Mangan ang ba preston terlai biang hai tu ta. Amar sene la bon ta ba yo jeng toy. Ni bagus dah. Ini senang teh, bang nakal yang MLA teh, hakini senang tem. Nah ini ki menai kiba, uai ki syuki, ini ki maju, kita senang. Ke election hi kumbalong hadu menta. Hapo penusla jingi barokawi. Kalong datha. Long ban yunu jor ba lunus dem baladam ara jakat pranai ke election. Tingi i sisa ba ka takajing yele election kalong songsit. Ti kumbalong menta ba de. Ngai kalong pejak. Ka tourism haki port ki balalet ngai i ba ka biang ka tourism lengba ka jingdon kanika lingbing road bridge jungi ang thia. Ngai i ba ka yarap sibun. Kham tam ye kinong song sinong
lengba ke jingwan jong tourism ka wan ra sibun ke jing bentoy yakin song sinong ka jing kita jong ka tourism hang ni hasinong jingi hakini ki sansnem ki bala alej ka jing kita ka dei ka jing kita jubor jong u khunyang covid 19 ti ka penlong ba ngin janjar mangi kinong song sinong la don hi ki ba lai arab ti kat ong ban ong kat kum ka jing khmi lenti jongi pada pa ba long kum balong ngimpat yo teh yak ai ka ba ngila angnut ka bang ya be amta ka dei ka puli puthi khanang bangin yo ya ka puli ka puthi ka ba ya bit khanang bangi kinong kandong rung india la ken ban ya kersan lang ka ba dei sa ka kwat ka khia ki hospital ki CHC bangin la ken ban sakri khambun khanang ba upai ba unsuk uya sya keno ite tengah ba prabasta di teh sengi bo be chanong ya tip ikata bom sap kumno bo bam kumno haba sangi pat sani ba syawar sya kondong long bangi ngintip ya kata-kata baro siyo i ka kamu beriu to ba gain long bo poston ro long doi beriu bo tre tene den lan yong ka yaka nyong ka konsi la yong ka sini sepodan yang ini kan. Ubeng nomor balain nomor warna burom ya katahan nomor bulong kat deputy chief minister mo. Long na kalian jongi ha kawai ka buka musuh serong mo. Haga jingsong jongaru nomor bagi ba perstun tusong la bat ar pusnem kala dei ka pali ban bujli no ragi bai. Yo dei manik ba khamla ba ban ya ba perstun. Kawai ke ba ikren po sosial media ka ba yong ba ngi penbet man la kasan sem bat kingop man la kasan sem kata tengah ya ladi ngasno kadon kajing kata banganget napdeng jong kini ki ba jong ka penusa konstitusi bat kriwar mi hiru kidon kajing kata kan dika tem ka bamenta ngiran kamban yo ikinong yalam ki ba shifting ublay bat kinong yalam ki ban yatre rengkat bat ublay kan dika konstitusi jongi kadika konstitusi ka bagi beri pitre sitom tika wiru ka jingwan jong ka scheme NREGS kala penkiul pa ya kathan nama hang ni kadika blok jongi kadika ba ki beri pendan kam hai kadika scheme tingim da yo i bhag ngam dala taban compare kumnu ka jing trikam jong nu MA jongi ken kawi kini ki school ki babun hi ki school SSE ki don hanong kendong khamtam hapan usla konstitusi tika jing ya ki jong ki ka barabor ka kata ya ki yang i kinong kendong hakani ka tem ka bamenta ngi ka bun ha ka jing ya ki mut ka kata si bun ha ya ki kena school ki jongi hapo hani ka hapo ka konstitusi jongi karo ka pat haga kompet ni menta ka chi ba de nong kersan ju te ka biang hi rei sebelum dia nak kersan dia sak terkhong tu he ngak pa nak ban bujri nak dawai tin da dai ba ki pat ba ki ai ke kersan ke barat ba dawai pat u kandidat ban penjob nak dawai pat kan ndai su sujuk nama dawjuk sujuk ke ban uyok mon long balik mon atat fi kiseng dulu mentah ta kom pet janga tolong kedai betang keseng BPP ke bang i na jingsen ya bat ke kongres lak ni ke kita te long don sini ada nama RPI hari di sans nem bala dep ke PDF, ke HSPDP, nata kini ke UDP, ke NPP, ke Trelang. Dia mentah ke kawang ketik pramaki. Tapi senang hap ni dia kata apa? Pilih ke surat kalau kau mentah. Dah pilih sudah ki lengi kelirit melangsuk terbanyak. Tak sebab lah tengku. Ketiar kali mentah ke barem. Dia ingin senang kali ni Subai Malik na ingin tit kau kun na. Pi hak suat kata. Dah pilih sepenuh selar kau seniu. Kiat sedukir kau seniu. Tapi si suak senang jengiru sti sawak kedai kalau kaju hi. Kerana kapari te kajing i jangan mentah kalau baik kajing mentah tangi kontraktor. Jong sekri pat ba kamu peni baik ba barok pihak sekri. Ndai baik tangi kita kilang jong pina ya kilang jing ndai. Ang sekri pat ba kamu barok hot pihak sekri kan. Hakani ka than ki penyak da ka pisah tharai benjop ya ka election. Dem dai ba lek da pisah, ndai dah sin lak ki kali don kam penang. Temon kitu ki nang lek kali hap don kam pisah. Temon mana ban ay ki. Ndai utau kita ki kontraktor ki sponsor. Lada subuh kan thau sarkar yang ke NPP mah. Bat kibi parti subuh hendrai kan hak jing alam ke NPP. Kan long gomno sarai ka. Kalau gomno kalau hap ya surak biang kan. Te neta saya yang ni dawa ya ke hok kan. Mentala de ke hok bengin dawa, ngim dawa. Kemudian isa dawa pat la job NPP kan. Lalu penrem no ka mentah kenti kemudian ba ndon posu yang ban penrem. Enap yang sesan senem labun bayam bani baim. Woi ke bang ajit nak sangi dipe. Namar pa ngadai udok senam khasi tengah dang it ya pra khasi mah. Tepan cuy ajit ya kati MC de kaseng Dakar. NPP ro senggaro. Te kum busu ong le da karo tengam nang men gren. Ngam
si long kumba si pradok prasnam bat ki karur tang pengimya itu bat nomor ba ki long naduk ketin ke kabinet ke kot ke selal la ya per ke jaka putal la ya per ke kane ka ong ka kolsior jang kir la ya per na tang ha kane ke UDP ke ngai ka kamdan ka chan ada ki paj ba long ki thrang ya ke jang kala ki hapan phailang cha kane ka seng UDP nei ban ong si ku ke seng ha ka jang yo I jang a tengah I bam dan chan da ko pat ni ada kamdan ka UDP tharai kene ka kita ka national party kan kini kamyon ben susu ya ka ngana ngajala jongi da kicingdon ngana ka seng rolom ke jongi kimnum not than ban yon ben si sen ba philong hi unu breu ba trei te ka jikin thok andon kumno pin kin thok man ta yo bom trei te ka juro ya ka sarkar MDA compare ya kiwai ki sarkar ka sarkar MDA kadai ka sarkar na pedeng ki sarkar ka batrei sansnem ke jing trei ka jongka ka yarkat ya kiwai pat ki sarkar hakipor ki baladep ki bala sinsyar de ki shipau khat sansnem hakane ka konstitusi ka jongi ngi penya be tek man lagi senang ngi pe ya ki breu ki badon kam ndai bong tang ya ki nong kersian ndai man lagi unit man lagi senang la ngila batha lupa bangin pe ya ki breu ki badon kam kum tu philayo ngau bat ya kasur jong ki pajba jong ka than penusla constituency bat mentarang ni ngin yami no nakane ka jaka bat ngin kandu bat pihak kawe pat ka jaka Kumbakalong hi hapo kani ka constituency ru ngiyo I ya ka jing ya kun ka ba itanat bah hapdeng kini ki party baper hakaba ki nong kersan jang ki lapan I la ka jong kania tinang ni ngin yo I pat haka art nyo tarik bat kumju haka art tarik ondala nyo vote kanu ka party ka ban yo ra ya kani ka constituency dang yai ne bat yai sa ha kani ka program jungi kuplay shibun nabenta ka election arjar arpulai Iwan lam sapi ya kasur nakeleng ka jela ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut bat jing temu barat ba na ukenjat syai sapi lingba ki salentam ka sensyar pat ba